Jani gumi suba Inggih, Om Swastiastu. Ini rigirian lugrayang cicang aturan pangastung karom larapan drekdo bakti sedang ajang ratu sesunan sane sampun presiden ngarti kewentenan sedaging jagat ritat kalani nganyokin poniki tengah ngerahinong tajak gitu sang yang suryo baskaro dibati Om Swastiastu. Ingi ratu idane titiang mata tegar puniki nguningaya hari sejeroning pernikahan daging gegitan. Nah riki kebawasa raris rikanyekan. Ap jagati sekadi mangkin sampun puniki sane kebawas nyaluk zaman kaliuge mau sanuraris mekatah puniki kewentenan jagate keberbohan kewentenan jagate puniki rusak kali sangga riantukan kewentenan keberbohan biude ring jagate napi tesane mahawena ngasapunike boye jewenten tios kara duaning kewentenan sanggone punike kali sengkarone puniki sane sampun mamurti ring kewentenan jagate mantra sadane punah nariantukan kebioparan kesengsaran kebiotan kewentenan sane wenten ring jagate mawa sanuraris kewentenan sane pinih sane patut punika kesingidan sane patut punika kesucian kewentenan bantro usada mawa sanuraris rawuhing punika makin rusak kewentenannya nih anak ngaku sakti liu nah niki sampun raris ngewentenan manut raris sekadi ap jagat sekadi mangkin mekadah raris anake mawasang dewek ipun mapi-mapi nyapu kadi aku mekadah de punika ngulang punika kedewekanipun doseng balian ngaku balian narares sayan punika kewentenan penyalahgunaan puniki akeh puniki maosang kewentenanipun seorang spiritual ngaku-ngaku dados balian ngaku-ngaku dados usade kewiyakiannya pun tenuning napi-napi sekadi mangkin pangkadene rago dadi balian
pangkadene seorang spiritual makata mungkin pangihin ampura niki ring semeton sinarel sami titiang boyo jagentan titiang wantah ngojahang daging gegitang saha puniki kacinoyang antuk busana memutih puniki duaning mungkin sedang ngetren puniki saneko enten ke bos seorang spiritual balian-balian puniki niko sane mungkin ngebek kediki ke bawah sering jagate nayan bawasa raris tamone sane pinihing utama wantah de punika megenah ring angge sarira ring padewekan punika genahnya yen sampun becik antuk miguno yang tamone sane wenten risjeroning adnyana sampun mojanten tamone punika pacang dahating mawi guna kemawon yen nenten becik antuk matoa ngange miguno yang tamone sane wenten risjeroning adnyana sampun mojanten kebiyo paran pacang kepangihin biut asa punika pangdan raris kewentenan sekadianake mosa tambo kekalahan ngantuk luluan pabuan nak kios raris ngicen risejeroning iraga puniki